lava fata lo fatu le nei tula o le fiafi, alo mai I se whaupoponga fo le nei o lau Samoa Taulogologo. E te mua atia tātou tala, o le aso ana nafi sa whai ai se sauninga whaapitoa e a matali ai le mafutanga whaafowina, a susunga I whaafeangainga I le lau mua ale kolisi whaafaife au I maalua, le a whanana se kone ma se tātou report. O le afiafia na nafi sa whai ai se sauninga whaapitoa e amatali ai le mafutanga whaafowina susunga I whaafeangainga I le lau mua le kolisi whaafaife au I maalua. Sa taitaina le nei sauninga le susunga le ali ipule le kolisi whaafaife au a maalua. Le susunga le whaife au fōma I whaia onga ia vaitusi no fua inga. O le tangata o le atua oe. Tangata o le atua o le au na filifilia le atua e iai le mana. Faa fo isia pe fafanga le ola. O le tangata soifua I le tino o maleanga. I le whenga fo. Fo I mai le whaiva o pe teru mo na uso aso. O se whaiva I mau. Ma ua mau tinoa le tele o tau mafa mea ai wha le tino. Tau si ai le ola I le tino. A o wha atali atu ke risa I le tali uta. Whai mai leo Yesu ia pe teru mana na o whaiva. To e mai ni si ai. Tonu mai se whaiva ina ate le. Si wha tolu leo Yesu ia Peter, te rofa ia tia. Wha tolu fo yon tali Peter, I oe le ali. Te sila fia mea umma o te rofa ia tia. Te whatalai le Yesu Peter. A whai e moni lo rofa ia tia. Whawhanga ia umma moe. Whaai loa ke riso ia pe telu e a toa wha tama soali inga. E tautai ia e whaiva au au na filifilia le atua. Pe a o wha tasi le mau o whaiva le au whaiva. Ma le whawhanga ina o maa moia le atua. Ina ia maua le malos. I le tino mawhau wha. Ma le anga. Le po I ae ma le mamalu le au whainga luenga filifilia le atua. Tautai iae. Ma lo tau tai. Ma lo fa to toa yo to whaiva. Whawhanga ma moia le atua. Le au nanga na whaia e lia. Na ia wha o ma wha iloa le alofa o le atua e le uma. Le alofa o le atua e wha fo isia le ola. O le anganga ua vai vai. Ma whatia u pangatia. Ai ma na ia wha tinonga e lia o le whawhanga ina o le anganga. O le tama le fine sare fata. Fai mai o popo mai. Le tama I titi. A va e runga I le afe. To o turi ta talo fa a tolu na punou. Wala au I le atua alofa mai. O le ta ua o le papa I atu o le alofa o le atua I ala ilana au na filia. Le ta ua o le iai o le au na le atua I le taimi e mana o mi ai o ia le maa moia le atua. Le ana lango na I upu nei al fine sare fata. Na whai ia Elia, ina ua wha fo isia le ola o lantama. Le nei wa uiloa. I le nei mea, o le tangata o le atua oe. O le awhionga fo I o le atua wa o mai lo fonga e boni lea. Upu o le tangata mawhatia ua maa ona. I le whawhanga ina I le alofa o le atua. Na wha iloa ma wha ho o atu e Elia. O le au na filifilia le atua. Au ina atu le fina ngalo alofa o le atua mo lantangata mawhatia. Mana tua ile tala le isi tina matua o le matou ai. Leo toi lava lona malosi e a ngai e il falesai teinu saulinga lotu. Tasi aso na ualu e asi isi o matu tina lea o ato na usi le tina o amai. E tau le tari le tina malingo no le mata. Fai mai leo lana tama, na foi wa tangi. Lo matua fato alu tu nei alan fai fia. O le lo matua ne. A olo ile aso e tau e sau e lana fai fia au esi mai. E le toi fia ai. Se I longa e toi fo I fai fia au to a fai baia sina I puti. O lana lava mori mau. Lava le o mai ma le papai o le fata lofa le fai fia au. E ma ona ai. O le o mai o le au na le tua ma papai mai lana fata lofa ma lana tatalo. O le o mai lava lea o le lofa o le tua moia. Pe teru e te lofa ia te. Ioe le li iau te lofa ia te. Vata laile Yesu. Pe teru.
Fai e moni lo lo fai a jam. Fanga ya ma mo. Fai mai lo fina sal fata elia. Le nei o wi lo e nei me. O le tangata o le tua oi. O le afionga fo ia le ri o mai lo fo. E moni le. Tangata wala wina e le tua. O le au na le tua na fa fo isia le ona. O le tangata vai mali mativa. Maliu ke risom to e tu manu malo mai loti mali tunga mau. Ina ia to e fa fo isia le ola. Mo i tātou uma wa vai. I le tino malianga. Ona o le anga sama. Manu ia tele en mafutanga o le ni tau sama. Ona Yesu. Amen. Tātou pesi atu. O le susunga le taita i fono le komiti le autoa i ina. Le susunga le faife autoa ina ia so tasingu time. Sasau noa te talalo ia le nei mafutanga. Manuia, malonga lue. Ia pa te tere, leo pa te mino tatu pa mamoe. Ia pena po ina. I te tala i lava i sa no kokoyo no nisio. Pa tika uni ni kule mani. Ia pa te ule lawa mai le tua la. Ia si ia pa te umuia. Ia pa moio kalisia. Ia la ina. Mata la mino ni kusana. Ia ta tiro la pula ia le tua pa moio leo mua pena sa roli. Sunga le kule. Le tua ta tuti. O wai fa umama pena ai o soi kua mo matu ola na lui. Ia wai te ngai mo banga una mo tala lei. Atu fa mo fo la Jelis sama ai mo pa le nana te pa ka mo ni ma ka mo ko la mo pa ka kia. Ia pena ai ta to ma tiba ma ia ai pa le nana. Ya menato la testa menamo da con ma tan un fogliao ya messo comiti po in ma tan oggi pasi la sila tuai wa para bien ma para fa comina fa ni sana. O le nei mafutanga i whaatino ina lava I tausanga ta itasi. O ua tala whiunga lava ma le taimi wa whaatino ina ai. Ma le toe tala o tua o I whaavaa malo si o tātou wa tunuu. O ma whai ai o na awai mai nisi o whaafia inga mai a tunuu I whafo. O se mafutanga I avea ma lao le leia mafutai le au whai ngadue ngā le atua. Ma fi whaasoa I ai. Ma toe mati ai le ola wale whaawa wina. Lo lato wala awina inu uma e kalesia na ia tupu maola le finangalo le atua I si o tātou watu nuu. E tasi le vai aso le nei mafutanga e wha ama e ina I le aso whareili nei. Le awhana nei se kone mo lau Samoa Taulogologo. Sa whatautaya nisi o awa onga mua fio anga o sa napu mata fitu ala e le matanga wengo whatu anga mawhai ngā whaiwa. E so ala upule mailo ilo ina lelei ai, ni awala talafia ngai, e mawhai ai o na tafi e sia le whaaleanga ina o niu, whatasi ai ma le tuetutu ina o niu, o se vaenga le nei I le ripoti. Sa whatautaya nisi o awa onga mua fio anga o sa napu matafi tuala, e le matanga wengo whatu anga mawhai ngā whaiwa. E so ala upule mailo ilo ina lelei ai, ni awala talafia ngai, e mawhai ai o na tafi e sia le whaaleanga ina o niu, mai whaamai o lo ua awhia ai, whaatasi ai ma le tuetutu ina isi awala mama, o nei mafutanga whale awa onga sa whaatautaya ina ia fio anga. Sa whaatautaya isi whaamoe e whaamalosia ma whaalawe tele ina ile iloa, ina ia te tala mai o la tu manatu tu whaatasia, e tawala mai polkalami, mo le ola tu mama e pei o na tala noa ina, e ala I fola sanga sa whaasoa ina, mamata upu sa tala noa ina whaavaenga, mo whaatinonga I whanua. O neia o onga sa whatautaya I sa napu matawhituala. Ma e tusia ma le se lau tangata sa awai e awhia ia li ita ma ita I matupulanga talavou. Na tawa o atu e le matahangan wenga o whatu anga ma whainga whaiba nisi o mea whaingan wenga. E fisasoani ai I awhio anga sa awai mo nei polo kalame tu mama. Whatasi ai ma le tu ina atu o ni niu tato e lima se lau le au whai. Mo le whatino ina o le nei polo kalame. Sabtare ki tiona mo lau Samoa Taulogologo. Vaenga
vaenga o malusi anga tui whaafowina na matanga luenga puna oa whaale natura, malesio manga i se la whainga pa anga mali UNDP, sa whatino ina se la tōrua i pol kalame whaala wiloa, moa onga mo le tausanga whaale tupe lua feluas fultolu, ia onga filifilia i upolu masawai, o se vaenga lene i le report. Sa whatautaia e le vaenga o malasi anga tui whaafowina na matanga luenga puna oa whaale natura malesio manga, i se la whainga pa anga mali UNDP, se ulua i pol kalame whaala wiloa moa onga mo le tausanga whaale tupe lua feluas fultolu, ia onga filifilia i upolu masawai, e torua onga mai upolu, male lima onga i sawai na filifilia mo le pol kalame na matanga luenga, wa onga i upolu e awhia i le Samoa Seventh-day Adventist, o St. Primary ma St. Joseph le Awaa Primary, moa onga sawai e awhia i le St. Teresa Primary kolisi o tua sivi mar kolisi o Vaiola, sa whai uinai le nei pol kalame, o le asolo na lua o le whaalawiloa ina le nei pol kalame sa a matamea ai le a onga Tampasco, ai whai uinai le kolisi o Wesiliana, o le sini autu o le nei pol kalame o le whaalawiloa ina lea, o le autu o le marosi anga tue whaafowina i tutonu a onga, i le taimi o le whangasolonga o le nei pol kalame sa mai tawina ai e le matanga luenga, fōlinga fia o le whanau ina ua whaasoa mai fo inisi o vaenga tāua, o lo mawhai o na lato maua mai, au whanga solo nei pol kalame, ai me se ai o le tuina mai o fesidi, mo le whalawe te reina o le loa marsila fia i nei vaenga tāua, sa iai fo inisi o fesidi tāua te lina la ngā e whaia onga na awai, ma fe whaasoa iai fo i manatu malangona, ina ia fe malamlama i whanau sa awai, i le aunga ma le whaamoemoenga tonu o nei polo keti whanga solo le matanga luenga, taptaile kitiona o lau Samoa Taulogologo. Mai nisa tātou tala, i se ngaluenga so tau awa matanga luenga soifua malolo ina, ma le asosi o le EFKS Samoa mo e iai a fianga tūmau o le soifua, le ana whaatino ina e se whonotanga, mo le soifua malolo ina o ainga, mo a fio anga o Samusu, a maile a leipata, whale a lili si umu tawhito ala mawhausanga. Sa whatautaia matanga luenga o soifua malolo ina i se la ngaluenga so tau au ma le asosi o le EFKS Samoa, mo e iai a fianga tūmau o le soifua, se whonotanga mo le soifua malolo ina o ainga, mo mātua mai sa awai mai a fio anga filifilia. O le whonotanga sa awai e nisi o sui mai a fio anga e au fiai ta fitoala. A maile a leipata, whale a lili si umu ta fitoala ma whausanga. O le nei whonotanga na tuina tuai se wholosanga pupu a se tasi o sui e matanga luenga susunga misi ana Rosa Manueli, e winga le soifua malolo ina. Mga yo inga o le tino e una iai le puipuia o le ola malolo ina. O le tamaita ia whaapopo le malu ta ateu. Mai le wala potpasonga ale met sa whaasoa atu fo i tana wholosanga e winga i mea tau mawha. E ala i rātou pol kalame whaale awa onga whare soifua malolo ina. Mo wha mai le pepesi. E ala le i le whaalawiloa ina o tau mawha e whaatatau i le ao ngā tele o whala au whaisua mo le tino ma le mawhau. Sa whaatino ina fo i nisha ta alonga mo e na awai. Ai mai se ai o le whaatino ina o ni awala. E whawhaingo fia inai o na malamalama e sa awai. Mole mamoli na atu o neifi au tāua mo ala tau ainga. Ai mai se ai e o lo o patino tonu i aile aunga o neifa a moe. O le nei por kalame sa langlongo ina e nisi o paanga whawa malua matanga luenga o soifua malolo ina. A wale whaaleleia o nei por kalame wha ngā solo o lo tama whaile matanga luenga. E una i aile mamalu o le atunu ina i o lato wiloa le sao tāua. Ma le ao ngā o nei por kalame o lo whaatino ina. A wale o la malolo ina o tangata o Samoa. Tabtale kitiana o lau Samoa Taulogologo. O le awhaisi ni tatou malolo ngā puupu o na tuataliu mai lea por ngangana whaapretania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. E te iloa
E mawhai o na tafi e sere wha mai o le TP mai Samoa. E tituse le le pipui ngā o pipisi o siama TP, ma le wei rasi o COVID-19 fuluiva. Mawhai o na tātou pupui o le pipisi atu i le isi tangata, pe a pupuni wha le leilo ngutu, pe a e tale, pe makatua foi. Wha ngā le lei se solo solo mama, e tale pe makatua i ai, ma au o le whian solo. Tātou ngā ludoi whātasi. E pupui e tātou uma mai le TP ma COVID-19 fuluiva. E whai ngō fie, ma tau ngō fie, pui puinga na i lo tonga fitinga. And welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, a special service was held at the Malua Theological College yesterday evening to welcome all CCCS church ministers for their revival fellowship. Lefana Sekone with more on this report. A special service was held at the Malua Theological College yesterday evening to welcome all CCCS church ministers for their revival fellowship. The special service was led by Reverend Dr. Vaitusi Nofo'inga. He is the principal for Malua Theological College. The service opening remarks to officially open the fellowship was led by Reverend Elder Asutasi Ngutime. He is the chairman of the Elders Committee. This revival fellowship was a yearly event in the CCCS calendar. This year's timing was all God's right timing, as our international borders are now reopened. Now CCCS church ministers from overseas are here for the revival fellowship. The fellowship is for all church ministers. It's an opportunity to get together, enjoy quality time, to share about the experiences and creating ideas, pathways to deliver the word of God, so that our country will still founded on God. Lefana Naisikone for your TV2 News. The Ministry of Agriculture and Fisheries held its workshop at the villages of Sa'anapu and Sa'afituala in the district of Sa'afata to promote integrated pest management, to officially inform the communities on how to manage and eliminate the coconut. Here's more on this report. Two communities awareness workshops were carried out at the villages of Sa'anapu and Sa'afituala in the district of Sa'afata to promote integrated pest management, which is integrated pest management to officially inform the communities on how to manage and eliminate the coconut. These community workshops aims to strengthen the capacity of the villages on field sanitation programs and discussed through the presentations, group discussions, and field demonstrations. These workshops were facilitated at Sa'anapu and Sa'afituala, where about more than 100 people, including men, women, and youth. The Ministry of Agriculture and Fisheries handed over tools and equipment to help the villages for field sanitation programs and providing 500 coconut seedlings for the implementation of the replanting program. Taulogologo for your TV2 News. The Renewable Energy Division for the Ministry of Natural Resources and Environment, in association with the Empress Project through the UNDP, conducted its first school awareness campaign for the financial year 2022 and 2023 on selected schools in Upolu and Savaii. Here's more on this report. The Renewable Energy Division of the Ministry of Natural Resources and Environment, in association with the Empress Project through the UNDP, conducted its first school awareness campaign for the financial year 2022-2023 on the selected schools in Upolu and Savaii. There were a total of 3 schools from Upolu and 5 in Savaii, which the team had the privilege to visit individually. Schools in Upolu included Samoa Seventh-day Adventist School, All Saints Primary School, and St. Joseph Lawa Primary School. For Savaii, the team started off the St. Therese Primary School to a civic college and ended the first day of campaigning with Viola College. On the second day of school awareness for Savaii,
The team started off with Don Bosco College and ended with Wesleyana College. The main objective of the campaign was to introduce and promote the topic of renewable energy and energy efficiency in schools. During the presentations, the students were very engaged and interested in the topics discussed and managed to ask and answer questions at the end of each session. There were also very important questions raised by teachers that participated, which contributed to very constructive discussions. Therefore, it is safe to say that the school awareness campaign for Upolu and Savai'i was a success. Taulogologo for your TV2 News. In other news, the Special Olympics Samoa, in collaboration with the Ministry of Health, conducted a family health forum last Saturday at Tawhituala Primary School for parents and athletics from Samusu, Amaile, Alei Patang, Falealili, Siumu Tawhituala and Fausanga. Here's more on this report. The Special Olympics Samoa, in collaboration with the Ministry of Health, conducted a family health forum last Saturday at Tawhituala Primary School for parents and athletes from Samusu, Amaile, Alipata, Falealili, Siumu Tawhituala and Fausanga. Collaborating with the Ministry of Health Samoa, Ms. Ana Rosa Manuele gave a brief presentation on health, eating and nutrition and physical activity to promote healthy living prevention. Ms. Vapopo Lemaluta Teo of MEDS share nutrition knowledge through their health education programming for non-communicable disease in promoting the whole food plant-based diets for persons with or without intellectual disability and their families. Participating groups joined and participated in fun games and activities during the forum to highlight the event. It was an excellent opportunity in health education programming, providing training for family members as health advocates to strengthen their network as family support for children with or without intellectual disabilities. This program, supported by its international partners, including Special Olympics International through Lions Club International Foundation, International Diabetes Prevention and Disease Management Projects Fund, European Union in the Pacific through Civil Society Support Program, and the Ministry of Health. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgements to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Malefai unga le nalau Samoa Taulogologo i le tula o le fiafi. Faleo ina le angangan whaftai i le pulengo swawai mo langlonga ina lau Samoa Taulogologo. Ai manuia whaasausaunga le fiafi tau whaasoi fu.